Purno ke nak carong ke sok suaka politik ke Purno, sok agama api ke Purno. Tapi tengi agak ulah kami getut. Baik aja mitanan balik kalau kahina bangsa Aceh likah Sabah Aceh, Sabah Malaysia bangsa Aceh kahina likah. Ino baik aja mitanan seolah-olah bila ulama kah binatang. Aram jadah gelo. Kaya mitanan ka sebut-sebut boh nan nabusi caption. Tulis nan nabusi, ha pendukung nabusi. PK nabusi. Padahal saya dek kah saya hai. Saya dek ke. Maka besar lebok ngong nabusi itu no. Haba ke lego lu haba ke muran saya. Haba ke cukup raya. Kabar fitnah bermacam-macam fitnah telur. Kayak prakbong, kapegah na awak pula ya ketot lon kena kayu ja lempap mai kena. Bere aku musuh ino di tengah sulun kennya na awak ceh ni ide yu. Pap ma ke kayu ja kena. Aram jadah gelo. Ngon tigam lain je dia peli hidro, ngon abusi nyopio le hang ku ke. Punan peteh bere aku bude ku ya. Jendela bere ada. Jendela bere ada. Ini dengan dulu. Oh, awak cina. Nah, awak cina. Pap mak. Pegah awak pula nak. Kaya jangan numpuk kira. Pegah haba ke lehagol ho. Ngono busi hang pegah coba-coba ke hagam hai. Haik ka perut martabat busi lekah hai mudan saya. Kak lawan lon mudah ro ke awak bila ulama di saat ulama yang kah bilanya nak pernah hilawan ketaliman dan kemungkaran. Ukoma ke ketengah haram jadah ke lo. Kenapa kaya aku sok-sok ro ke bila ulama meran? Rod politik ke hana ke tho ke saya ngono busi? Rod engka bila ulama be hana ke tho ke saya ngono busi? Betul di sana urus sharing video lekah yang kabeh hayu apa? Pentai tikoh-tikoh bangai yang ortodok yang hana mufom siapa? Yang kapu bangai lekah. Mungkin keluarga pentai saya CPA dan saya CPNA tu. Yang disalkah ke begah haba. Tapi minyak hana busi yang temong hai binatang, hana urung bakah follower. Kah cipta aja memang kayak mitra viral dan kayak mitra follower buat TikTok. Kah pegah lon kublok kah, buat Facebook, haram jadah kah, binatang kah, munafik kah, hai murana saya. Beklam ke bala ku pebet ke bala ku purno ke nak carong ke. Beklam bala ku purno ke tengi-ingi ke hana ke depo jauh. Bila ulama yang kah bila ulama munafik dum. Yang kah bila ulama suuk dum. Pertai bila pancuri, sokong pancuri. Pertai akhir kampanye dum yang kah bila yang. Nah jelah, ku begah apa? Kau pakai puak bersihnya rumah merah dengan pukul hana mufom tepu. Ada tanyong ke DP ke ban berusaha ke lain. Agak pegah ngana dua lon duhaka. Ngon lon mentang duhake ngon kah lumo hai. Bayan ku pegah ngon tiadi lawung. Nyo pegah haba nyo je ba video live ke hai batak pali ke lo bijai batak ke lo. Kiu dia video ji ba YouTube ji panai ketunan ji mengaku kedoi panai ketunan ba video live ji. Bijai gayo ji, bijai batak ji. Bijai batak tinggal di gayo tadi. Gayo asli Aceh, tapi ji bijai batak tinggal di gayo. Kon bijai asli Aceh yang timuran saya nyana. Pegah barang kepu je. Pegah gam pukoma ke tahun luar dua akan menyerah. Menghileman oleh pulau. Bak balik apa cukup jarang bak video le. Lambrut ma ke. Di saat dah pegah ji menyerah tahun luar dua akan pegah damai Aceh tahun luar dua. Panjang damai Aceh yang kai depu oleh bangsa Aceh tahun luar dua. Ya pengurung ro kena ji cuma. Yang petunjuk Tengku Sanusi yang Bambang Damai buat ji buat timuran saya. Karena ji awak menyerah tahun luar dua dilindung oleh si Kamaru. Si Kamarunya ni kerja Pak Kopassus cedera mentua.
Jadi dia berah. Damai tahun 2002. Panjang damai tahun 2002 di binatangnya dia berah. Tahun 2002 tambah berat garu. Garu ya cek. Kau jarang baik balik haba putih cunga saya putih baju peng anak yatim tu. Ka perut ke Putra Sambino bak video live ka sebut Putra Sambino tulis caption na busi. Pengurusan ni noji ya tulis caption ngelot. Pengurusan dia sebut nanti Putra Sambino. Nah pernah secret kata di kecil. Bahkan lon sendiri ya. Golong pernah dasar kuhun ke binatang yang secret kata. Hana aku beri soal binatangnya. Cuma hatanya yang jak minta viral dengan lon. Doh bila ulama pernah cuma bijak darah syubha, darah putok ikhlas hani. Kadang apakah ada pahlawan, tak apakah ada pejuang pukoi ma di putih pancuri pajuh peng ni yatim tu. Putih asep pajuh harta nu suada tu. Apakah ada gam didikan Malik Mahmud 2% nan cuak memandung. Timurana saya yang Ciban Merusa Aceh. Yang ke DPD yang asli tu ni kurumlah 88 lahir. Pumatema ini datang ni pelumah ke DP ni kau. Ni pelumah ni kau ke DP yang nyata, berterang berjelas. Hayat ceram tu. Kena urun munafik. Urun kamu syirik. Tak keluar daripada agama Islam dia pegah abusi itino. Abusi ino kafe di pegah katanya bukti tah kafe abusi pajan abusi salah tidur di sesat umat Islam ai di pojau. Bandung tuduh haji kalau lon lawan hana itu pujau binatangnya yang nanti saat lon hana aku tamong bak video live di kadang naik go video live ka pegahnya pegah je ramai sa urun pria busi awak kampung busi awak lawung busi bagi contoh hai pegah video kena urun cah pu yang bineh pagi aleh panai urun ka awak kampung busi awak lawung ni pegah pumate mah hai je tamong lawung menyoi tamong ji lawung awak lawung poh ji malam baru kalau pegah. Kalau aku pegah malam baru ngaji yang anak tu mana pegah apa? God lu pegah apa? Bapi di sini lu bapi di ngejek lu. Tapi hang masalah tengi ni ji ngau besi. Kenapa pegah apa ngau besi? Mai pegah tawid baju. Tak bersadar. Itu kepu lah. Siapa besi? Siapa Aceh? Bersadar bangsa Aceh. Man dia bersabar menji. Pertem kaum munafik tu. Pertem bila ulama jahiliyah tu. Yang Nabi Sa'ad katanya entah ulama kah yang larang kemungkaran. Ulama yang kah bila mudah. Ana hidup pegah tengi ni. Ana hidup pegah. Ya pegah ulama jasa kagak pemalim burung. Tah salah tidak yang kagak pemalim yang lawan kezaliman. Ci jauh dia. Yang abusinya hana sawak hana baru malim jabut. Tapi demi Allah demi Rasulullah kujit lawan kezalimannya. Kepegah lon jid kepegah kelon uri bayi di kafe. Kepegah lon kafe. Tapi lon pulawan kezaliman. Tuduhan awakah, tuduhan perte kaum munafik. Contoh yang lagi pengikut ulama su yang kenyan perte kaum munafik Islam munafik tu. Perte Islam murtad tu. Perte awak kamu musyrik tu. Yang kenyan yang pegah lon inoi bayu le kafe. Dak pegah lon dino kafe. Macam fitnah yang hana menimpa telon tapi tak sebab bukti di saat laki pendapat mesti rohai bi pendapat. Mesti rohai dibuktikan ceram tu. Ilon punya belot tepak kuduk belot punggung di sini. Man diperah pukul mai le urun. Yo ceram tu. Macam haba fitnah simuran akhirnya bermacam-macam mati ilon. Bermacam-macam mati ilon ceram tu. Yang berkelam tanyong pegah lon urung dikeluarkan dari daerah di Mesra tanyong thor dengku lampak mah naik depu pegah 100 juta ke di peng barahima nyuna dengku ci sebut lan dengku dia you buat video tigo bak dengkunya menyohan ku bipeng 100 juta ku tebit lon daripada agama Islam ci tanyong dia berdebat dia apa kesalahan abusi pada yang di Mesranya tanyong dia baik peterbit media wate talawan ke kapah ke tebar fitnah lampak mak bak media tul fatai de haram jedah ditebar fitnah ke di karang kata ke bermacam-macam hal di saat yang kulawan boleh komai sabo hana suara lagu lampak mai citanyong dia lemboi badan lon bak bum di Mesra lemboi badan lon citanyong dia padu lemboi badan lon menyolon na peterbit bak yang di Mesra baik pakon lemboi badan si Ruslan yang dipegot yang penang sertifikat ijazah palsu sehingga menjadi bupati Bilun kita nyong dia tahu berdebit ijazah palsu
ijazah palsu ke si Ruslan Bupati Birun. Tho perbit. Kita nyong dia hoka medianya. Pakon di bawah medianya. Pakon si Ruslan na lemboi badan induk. Pakon lemboi badan induk lon hana kita nyong dia. Nampak mah pakon hang geboh. Lemboi badan induk lon menyolon urung dikeluarkan daripada daerah Mudi Mesra. Nah munafik. Nyata aku pegah nah munafik. Nyan awaknya yang Abu Mudi Mesranya yang dibersekutu dengan kafe laknatillah di Noi Kanada. Dengan CIA dibersekutu yang di Mudi riba laknatillah ya. Nyan yang kafe nyata. Dia problem dia tuduh lon ICC sino. Nah nerpu urun drone. Nah nerpu. Nyan yang asli nyata kafe laknatillah. Yang kali bersekutu dengan kafe dia pohlon dia pegah lon teroris lon ni sino na tim na kelompok na senjata. Kita nyong dia. Nah pahana. Hoka medianya lepak mah cukup melengong konsulat Indonesia nya Abu Mudi Mesranya. Tertia saya pajuh harum yang timudi dibayar. 75% harta ji. Harta harum. Yang kenyan yang pancuri. Pancuri harta Abun Aziz. Karena Abun Aziz hana ketunan. Yang asli pancuri tanah wakaf. Yang Abu Mudi Mesranya nya. Yang pancuri asli kan Abu Siknyo. Yang keluarga Aziz yang pancuri lempap mah ya. Pajuh harta Abun Aziz. Cita nyong dia. Nyanji yang kepakai le Abun Aziz. Tuku Sulaiman Padang Tinggi mantong saksi udip. Taboh perguruan bijak bet Abun Aziz. Yang Padang Tinggi hendak pernah dakwah nanti. Apa mudi ribayan. Yang dibila si Le Simran. Pegah Le Simran hana kepojek vaksin na dusta na munafik. Bahkan Abi Haji ni gebah pinah kekeun bermacam-macam ke doktor. Abi Haji ni. Yang Abi Haji ni ikun ke Wahabi ke doktor tadi. Kawat doktor Zainal Abidin. Yang Abi Haji ni bonengnya. Ipinah gak kinya binatangnya. Baik dusta, baik munafik. Saya yang tulis kon umat Nabi. Yang ipinah gak. Layak pegah. Abu Mudi hana corona tapi menjelang 2 orang langsung draw ke jauh Abu Mudi Mesra. Positif corona. Yang pakon yang tak kena agak main hana mupu sepu. Tho si bonengnya na. Si bonengnya tho yang Nabi Haji ni yang baik dia ababan nan yatim. Muka mentong bersih, muka pajau bui. Yang muka Abi Haji ni. Hana malem ji. Setakat ilmu sakai ji depu. Malem hana malem. Muka mentong bersih, muka pancuri. Muka pajau peng ni yatim. Muka hana jernih membacu. Pun pegah malem koma. Pun malem wakah hana kedui panai bijeh ya Abi Haji ni mian. Mandung kungkap mandung kungkap. Pesok bila kebenaran koma tu. Pek pedang syariat Islam, kebatilan kezaliman hana tajid lawan. Yang ban merosa. Di pedang Bayangkara, lampak mah di pedang konsel pekan hana so cegah. Inong agam minal mutapat. Pegah je lampak mah gedu. Kenan dia keduduk tapi kaya yang lawan kezaliman menyertaannya detiknya lon yang lawan dia cek. Bah pilon di luar nanggro itu. Pertai tengku pajuh harum jai tatka ya cek. Pertai tengku pulang dum. Tukang pulu jai tatka dia cek. Tekal bicara orang tengok baju. Baik tuduh busi berangkap pun dah dapat tepat. Hai. Tahu berdepat tengi. Contoh di kalam di Meran Pasir tengi. Yang jap buka video live ya minta wifi free. Duk buka video live kalau sampu hanya buka rumah dia hanu jaga. Aja cik manuro man 20 pejam ilua ada bagdai kopi. Je kopi dah minta tu wifi free. Buka tu barakah. Pegah kirim gift. Rempel kok dan apa syam mengai. Gaji 2 juta tengok menyonai li tepak molim. Apa gaji? Yunai cu kameng berkon dapawi yuna gaji. Napeng. Yang berkon afanda sewa motor afanda dengan dapawi. Cu kameng jalan tutuh ini. Apakah kau busi penjuri kameng? Kau busi apa kameng itu diploma bayu diploma urung dia. Baik jap pegah aku dengar agak. Aku pasal ada agak bojek dah bayu nyuna dah cak dah pulang. Hai dah pulang tengok tajak amat apui. Tajak pulang tagok. Kita yang dia pak Simran nak sayanya. Tepo kemeng nak ka gadoh. You sebut nang urung dia.
Tanpa maga anu bajing gelap. Kayak pro-pro ke ti putra samino. Hana pu kayak kun ke ti putra samino moyokah nak gam kak merumpok tio. Baik kak pegah dro ke gam. Pancuri kak pegah dro. Cuak kak pegah dro gam. Haram jedah gelap. Saya menyerah tahun 2002. Kak kayak pegah balik apa Aceh damai tahun 2002. Pajan damai Aceh tahun 2002. Pokoknya pajan damai Aceh tahun 2002. Tahun 2002 cukup berat dipoh bangsa Aceh. Mentong lam darurat militer si. Pui pegah damai pokoknya leh damai 2005 mentong na mate urung si. Mampu dah pegah. Nah cukup bangai pemikiran timuran sayanya. Menghabah na itu pegah. Kaji punya pegah lawan na busi jak mono pembicaraan le, jak mono komunikasi le. Cuba cara berkomunikasi dengan urung. Cuba cara untuk tak lawan na busi. Ya minta cara-cara laju. Ya minta ilmu apa ke kenu ya minta ilmu aja. Ya ju minta ilmu lawan abusi. Abusi hana malem. Abusi kan urung malem. Abusi urung bangsa dan tuduhan wakah tidak cok bertepat iko kuno bertepat ino sot politik sot agama bapi lon hana jin hadis bertepat iko mendengku. Tidak he dia. Baik jati hadis mutilaf salok. Hadis yang nang salok cukup panjang-panjang. Yang tayu lawan al-haq matema haji. Yang tayu bilang kebenaran matema haji lawan. Po dia titi hadis panjang-panjang dah. Tayang dah kanang dua Aceh siram tua. Kon buat gop yang perle nang dua Acehnya. Kon buat gop. Kon buat bangsa gop. Buat bangsa lamit dum yang kau hancur agama Allah di nang dua Aceh. Buat pertai bijih pang tibang. Maka cukup ia tuh jino. Cukup ia baik sampul lagi masa jamun siram tua. Jamun hai ulama Aceh disambut ulama Jawa. Lepas perang ku pegah. Yang lagi contoh si Seno Gronyo. Yang Seno Gronyo yang tahu yang sambut. Ulama jamun. Ulama Aceh. Ulama yang tunduk ke Belanda. Yang mana sih? Kalah helam. Pertai ulama-ulama yang tunduk ke deh. Tunduk ke pusat. Karame kalah he. Makaji yang hancur tak biarkan. Tengok memualam dari dasar. Baik pegah ulama. Kedaliman hang di lawan. Urung pancuri pertai perampok dong. Di sana kepanya. Awaknya nilai yang tekong. Awaknya nilai yang tu panggung. You jak pilih ajak masyarakat. You jak pilih you jak pilih. Namun nampaknya. Mandu mua ke dah. Mandu mua ke dah. Hai no ulama itu main bertujuk oleh Malik Mahmud. Kitab suci Al-Quran dipeduk lah betul le. Pernah tahu ni urung dah petunya. Maka itu kujuk pegah na petu, na kungim, na bak media. Dipersejuk oleh Malik Mahmud. Dipersumpah dengan kitab suci Al-Quran. Yang ulama Aceh. Yang ulama yang lun kun. Nak jelas laju. Baik ulama Aceh. Ulama yang lun serapa. Ulama su yang lun serapa. Nah jelas. Kon memandung ulama. Baik ni abgah lun hana cinta ulama Rabi. Jahitan untuk ulama Rabi. Hadan hana pun yang lun jak sebut nak. Pegah dari Imran yang tahu ulama Arabi sebut nan dia. Kepa punya sebut nan sedangkan lun urung viral nyekol lun menyolun sebut nan kai tebar fitnah lam lagi mudi riba. Yang pesesat gop, yang pesesat Abu Amran, yang pesesat Abu Usman Belanta. Yang pegang. Yang pesesat Abu Usman Palu. Usman Pulau Hukum. Yang kan buat Abu Mudi yang pesesat ulama Selimu termasuk keluarga Abu Syed dan Nawabai diputuskan oleh binatangnya. Tengku Kasim diputuskan, Sinyo padahal yang kanyata sesat ide yang ka dibuka cabang bank riba ide badai Mudi Mesra. Yang bank Mudi yang ka dibuka apa? Yang asli sesat dan menyesatkan umat lain, umat Islam. Hai. Mama syariah je tak begot nak. Aduh nama bank yang tetap haram, tetap riba di dalam. Baik tayak khiasnya tayak khias je. Indah tu kamu je mun hana kepuno. Hana kepuno khias. Babut ribanya. Hana khias.